नगर नियोजन कायद्यातल्या दुरुस्तीप्रमाण 16B खाला दाखल केलेली सगळी प्रकरणा टीसीपी मंडळान न्हयकारल्यात तरी लेगीत ही सगळी प्रकरणा 17B खाला दाखल जावपाक शकतात अशी बिरांत आमदार विजय सरदेसायान उक्तायल्या। 16Bचो गैरवापर जाल्ल्यान न्यायालयान ताचे आड दाखल केल्ल्या याचिकेचेर अजून निर्णय घेवना अशी 1200 केशी प्रकरणा नगर नियोजन खात्यान स्थगीत केल्यात। पूण त्याच वेळार जी न्यायालयात ना अशी 6000 प्रकरणा लेगीत नगर नियोजन विभागान रद्द केल्यात अशी माहिती नगर नियोजन मंत्र्यान दिली। या बाबतीत आमदार एल्टन डिकोस्टा आणि विजय सरदेसाय हांणी अधिवेशनात प्रश्न मांडिल्लो। आणि मेन म्हणजे कितें आसा, बोर्डान बी डिसिजन घेतलें आसा की 16Bची आमी खंयचीच केस घेवची ना, कितें घेवन काय अर्थ ना, आमी त्या केसी ज्युडिशरी कडेन फॉलोअप करीत आहा। पूण त्याच बरोबर त्यो केसीस जे तांकां कमिटीक योग्य दिसतले, पूण एट द मोमेंट आमी ठरयलां की आमी बोर्डान जुने केसीस कुशीक दवरल्या। Speaker sir, 1,200 cases sub judice are in abeyance, but 6,000 cases you have the power to scrap it, say it is gone. 1,200 are in abeyance, in sub judice. बाकी 6,000 आहे तो कितें? That you have the power. That is not sub judice. Speaker sir, already जे 1000 and odd cases, 1,000 and odd cases, those are the only cases which the committee is reviewing, which have got their final this thing. But तुझे पहिली that is what I am trying to say, sir. That 1,200 cases are sub judice, but 6,000 आहे the application. You say that is. बाकी सगळे board has already scrapped it. You are saying in kept in abeyance. You are not saying that it is kabar mun. Still there are 1,000 and odd cases which. So that is sub judice, no? So that let it be sub judice. But 6,000 cases. Your 6,000 and odd cases is as good as they have to reapply. As good as, but it is not. They have been scrapped by the board. So say that it is means. Because sir, एकूच आमचे भंय कितें आहा, 16B केल्लो अशेंच नोबल इंटेंशन आशिल्लें। एक परिस्थिती हांव 16B मूव करपी मनीस हांगा येवन उबो रावन सांगूंक लागलो 16B स्क्रॅप कर म्हणून। कित्याक म्हणपाक लागलो? कित्याक 16Bचो दुरुपयोग जालो, सारको होलसेल दुरुपयोग जालो। आतां आमचो एकूच प्रश्न मंत्र्याक असो आहा, 16B आशिल्ल्यो केसूच 17 येतल्यो कित्याक? एक मिनिट जस्ट आय एम टेलिंग यू, एक मिनिट मंत्री आतां आयकुचें। इंटेंशन इज द सेम. इफ injustice has been done to me from 2001 to 2021, I went to 16B. That is scrapped now, or it is sub judice. So what I do? I come under 17. Nothing wrong. Nothing wrong. I am not saying it is wrong, but the point is, ह्यो केसी होलसेल पडट्यो येवन त्योच केसी 17 भितर येवन कित्याक वयल्यान?